Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Nagalirong kan Jesus ang mga Pariseo, ngan inpira han mga magturutdo han balaod, nga nagkaabot tikang Jerusalem. Kinita nira nga nangangaon an iba han iya mga tinunan, nga mahugaw an ira mga kamot, karuyag sidngon nga waray hira manhunaw, sugad han paagi nga igintutdo han mga Pariseo nga angay buhaton han mga tawo. Nagsusunod ang mga Pariseo sugad man ang iba nga mga Hudiyo an pagturunan nga nababatasan han ira mga kaapuy-apuyan. Diri hira nakaon kundiri anay manhunaw an amo nga paagi, ngan diri diwat nira kinakaon, an bisan ano nga tikang hatabuan, kundiri anay mahugasan. Ngan ginsusunod nira indamo pa nga mga sugo, nga ira nababatasan, sugad han mga iremnan, mga lutuan, mga surudlan nga tumbaga, ngan mga higdaan. Sanglit, nagpakiana kan Jesus ang mga Pariseo, ngan an mga magturutdo han balaod. Kay ano nga diri nagsusunod an imo mga tinunan, han pagturunan an aton mga ginikanan, kundi nangangaon bisan kun mahugaw an ira mga kamot. Binaton hira ni Jesus, waray god magsayop ni Isaías, an iya gin panagna mahitungod a iyo. Mga salingkapaw kamo, sugad god han iya iginsurat. Nagdadayaw haakon an ira mga pulong, ini nga mga tawo, nasering ang Diyos, kundi apagka tinuod, arayo haakon an ira mga kasing-kasing, kawangla an ira pagsimba haakon, kay gintututdo nira an kanan tawo kasuguanan, nga daw sugad hin kanan Diyos mga lagda. Gintawag nga haw ni Jesus an kadam-an, nga daha iya ngan ginsering hira. Pamati kamo nga tanan, ngan sabta niyo, waray bisan ano nga nasulod hatawo, tikang hagawas nga nakakapahugaw iya. Kundi adto nagawas, tikang hantawo, amo lugod ang nakakapahugaw iya. Kay tikang hasakob, tikang hakasing-kasing, nagawa ang magraot nga mga panhunahuna, nga nakakaaghat in panikas, pamatay, pakighilawas, kaipa hankanan ibabutang, paglimbong, kamalaway, pangabugho, pakaraot, pagparayaw, ngan tinuyaw, nga buhat. Natikang hasakob hantawo, iningatanan, nga amo ang nakakapahugaw iya. An Ebanghelyo anaton Ginoo. Pagdayaw ka, O Kristo.